Za svih 15 zajednica bih mogla da ispričam bar 2 nevjerovatne priče. Community dialogues gathered young people from different parts of the municipality that had never been before involved in community projects. Kada smo mi došli prvi put da radimo dijaloge, ne bih baš rekla ni da su mladi bili optimistični. Dali smo im malu šansu, a oni su napravili čudo. Veoma lijepo je bilo vidjeti mlade ljude koji su vjerovatno po prvi put imali priliku svi zajedno da razgovaraju koji su to problemi u njihovim zajednicama. Project interventions were designed in dialogue with community stakeholders and in line with findings of a community self-assessment based on interviews with over 300 local stakeholders and 2,000 young people. U većini slučajeva bi bilo više ljudi nego što su planirali, bez obzira da li se radi o infrastrukturalnim radovima, pa bi bilo puno više volontera, trebalo da se potrude da zainteresuju lokalnu zajednicu za to što rade. Mladi ljudi, svi 15 zajednica, su uspjeli da prikupe i više nego što su planirali doprinosa lokalne zajednice.